Yes, shuti bakunzi ba Amavubi News nkomeje ko nagenda mbifuriza kuganeza nkomeje ko nagenda mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'ibigisha byayo nkomeje ko nagenda mbashimira mwese mukomeje kugenda mubana natwe kabisa nkomeje ko nagenda mbashimira mwese kabisa mwese mukomeje kugenda mugubwa neza ibintu bimeze neza cyane amakipe y'ibihugu yatangiye kugenda hamagara yitegura kabisa trêve nationale cyangwa se ikiruhuko cy'amakipe y'ibihugu ukigiye kuba cyaza muri kuno kwezi kwa gatandatu kubera ko nta bikombe bihari bikomeye nta mikino ihari komeye cyane nta bikombe bihari bihatanirwa cyane kuko amatike menshi bikombe asa nkaho yagiye aboneka ubu ngubu ahubwo ikigezweho nuko muri trêve nationale amakipe y'ibihugu icyo ari gutegura nuko yazakina imikino ya gishuti n'u Rwanda rero rufite umukino wa gishuti umwe na Algeria niwo wamaze kuba wagenda wemezwa kabisa umukino umwe w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ndetse na Algeria muri kuno kwezi kwa gatandatu ubwo rero abakinyi batangiye guhabwa invitation birumvikana abakinyi by'umwihariko bashyashya bazongerwa mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi rero bamwe umwe mu bo invitation zagezeho nyuma yuko atari yishimiye yuko yigeze guhamagarwa rimwe gusa mu Bubiligi nabwo ntakine bihagije agakina umukino umwe gusa wa gishuti nabwo bisa nkaho yawubanjemo hanze nta mukino n'umwe yarigeze akina uri professional ariko birasa nkaho noneho kuri ishuroho Ububiligi bugiye kumutwara burundu kandi kuri ishuro u Rwanda rwamaze kumuhereza invitation ese uyu mukinyi ninde ndetse n'undi munyarwanda nawe wundi kabisa ukina ikipe ya Eindhoven murayizi kabisa Eindhoven murayizi rakomeye cyane umusore bita Johan Bakayoko nawe bisa nkaho noneho byarangiye cyane ko Ububiligi nawe bugiye kumuhamagara ese byaje ko byagenda bimera bite nyuma yo ikipe y'igihugu y'Ububiligi nyuma yo ikipe y'igihugu y'Ububiligi ije kuba yavunika umusore bita Tony Hazard ikavunikisha umusore bita muramuzi cyane muri Manchester City ikavunikisha umusore bita Leandro Trossard wa Arsenal yari mu Bwongereza ibiro byatumye umusore bita Johan Bakayoko ukina ikipe ya PSV Eindhoven w'umunyarwanda kabisa ufite inkomoko mu Rwanda ndetse n'umusore bita Mike Trezor umusore w'umunyarwanda unabyemera cyane utewe ishema nabyo ariko byabyitezweho ko yaza gukinira Amavubi kuri inshuro ariko bisa nkaho abasore bombi bagomba guhita binjizwa mu kipe y'igihugu y'Ububiligi bakajya gusimbura abari abasore ba Trossard na Jeremy Doku ndetse n'uwo bita Hazard Torgan Hazard baje kuba bagenda bagira imvune nyine ibyo ngibyo rero bisa nkaho bigenda abisubiza inyuma kabisa bisubiza inyuma aba uko bakitabiriye ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ubwo rero reka twinjiremo turebe ese ubundi uyu musore by'umwihariko Johan Bakayoko niwe abantu benshi batazi reka tumaze twinjire mu bye none turebe ese Johan Bakayoko ubundi ni ese u Rwanda hari icyo rwaba ruhombye uyu musore bita Johan Bakayoko amazina yose yitwa Saint Cyril Johan Bakayoko uyu musore rero yavukiye aho bita Auvergne mu gihugu cy'Ububiligi ku itariki ya 20 Mata mu mwaka 2003 akaba afite ubungubu imyaka 22 uyu musore rero afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 79 uyu musore bita Johan Bakayoko afite inkomoko mu Rwanda ku ruhande rwa nyina kuko mama we ni umunyarwanda ariko papa we nanone akaba akomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire ni umusore rero ufite mama we w'umunyarwanda na papa we w'umunya Cote d'Ivoire kabisa umusore rero wari ufite amahirwe yo kubakira u Rwanda ndetse n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire ariko ubu ngo yamaze kugenda hamagarwa mu kipe y'igihugu y'Ububiligi uyu musore rero urugendo rwe mu mupira w'amaguru kabisa mu makipe bato uyu musore Bakayoko yatangiye gukina umupira w'amaguru akiri muto anyura mu makipe y'abato atandukanye yo mu Bubiligi nk'ikipe yitwa Love aca mu kipe ya Club Brugge aca mu kipe yitwa Mechelen aca no mu kipe yitwa Anderlecht na makipe akomeye cyane ara mu gihugu cy'Ububiligi mbibutsa ko iyi kipe ya Anderlecht yo mu Bubiligi yanyuzemo n'umunyarwanda wundi kabisa n'undi munyarwanda kabisa nawe wagiye yigaragaza kabisa mu bihe byashize hano mu defenseur
witwa Salomon Risarike nawe yanyuze muri iyi kipe kabisa Anderlecht. Mu mwaka wa 2019 rero uyu musore bita Bakayoko yerekeje mu gihugu cy'Ubuholandi, yerekeza mu kipe yitwa PSV Eindhoven, ikipe ikomeye cyane isanzwe ikina za Champions League murayizi bikomeye cyane, aho rero yakomeje kuzamuka mu cyiciro cy'abato, kuko icyo gihe yajyanywe mu byiciro by'abato kugeza rero agize uruhare rukomeye mu kipe nkuru. Uyu musore mu ikipe ya PSV, uyu musore mu myaka ibiri yakinnye ikipe ya PSV 2020 na 2022, Johnny yatsinze ibitego 20 mu mikino 55, anatanga imipira yavuye mu bitego 16 kabisa. Ibi rero byamuhesheje, urumva ni uruhare rw'ibitego 36 mu mikino 55, urumva ni ibintu bidasanzwe kabisa. Biro byamuhesheje kuzamurwa mu kipe nkuru ya PSV. Rero uyu musore yinjiye mu kipe ya PSV nkuru kabisa mu mwaka wa 2022, aho yagaragaje rero ubuhanga budasanzwe kabisa mu mikino 89 ya championa ya Eredivisie kabisa, championa y'ikiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubuholandi. Yatsinze ibitego 26 mu mwaka wa muri saison 2023-2024, kandi yatsinze ibitego 14 mu marushanwa yose, harimo n'igitego cye cya mbere kabisa muri Champions League ubwo banganyaga n'ikipe yitwa Lens kabisa, hari igitego kimwe kuri kimwe ubwo banganyaga. Uyu musore yarameze neza cyane kabisa. Nubwo rero afite uburenganzira bwo gukinira u Rwanda cyangwa Cote d'Ivoire, uyu musore rero bita Joan Bakayoko yahisemo gukinira ikipe y'igihugu y'Ububiligi, aho yanatangiye gukinira ikipe y'igihugu y'abakuru mu mwaka wa 2023, aho yakinye imikino 18 kabisa. Uyu byararangiye ntabwo yakinira ikipe y'u Rwanda cyangwa ikipe ya Cote d'Ivoire, byararangiye kuko yamaze kurenza imikino. Amaze gukinira Ububiligi imikino 18, yatsinzemo n'igitego kimwe kabisa. Iki gitego rero cye cya mbere kabisa yagitsinze ku tariki ya 20 mu mwaka ku tariki 20 Kamena mu mwaka wa 2023 mu mikino ya UEFA Euro, muri Euro kabisa ya 2024, ubwo rero batsindaga Estonia ibitego 3-0. Uyu musore yaje kubagenda yigaragaza atsindamo igitego. Kandi uyu musore bimwe mu bihembo yagiye atwara nk'umukinnyi birumvikana nuko uyu musore mu kipe ya Eindhoven kabisa, PSV Eindhoven, uyu musore yatwaye championa ya Eredivisie 2023-2024 ndetse na saison ya 2024-2025 kabisa, nayo uyu mwaka kabisa nibo bagiye bayitwara kabisa. Yaje kwatwara igikombe cyitwa KNVB Cup cya 2022-2023. Uyu musore yatwaye n'igikombe cyitwa Johan Cruyff Shield 2022 ndetse na 2023 kabisa. Uyu musore kandi muri Eredivisie, uyu musore mu bihembo bye nanone mu bihembo bye nk'umukinnyi ku giti cye kabisa, ibyo ngibyo ndi kuvana ibyo yatwaranye n'ikipe ya PSV, ariko ibihembo bye nk'umukinnyi nawe yatwaye iyo bita Eredivisie Talent of Year, umukinnyi nyine ufite impano idasanzwe kabisa wa saison ya 2023-2024. Yatwaye nanone iyo bita Eredivisie Talent of the Month Gashyantare mu mwaka wa 2023 Ukwakira. Uyu musore rero ndetse muri Gashyantare 2023 yatwaye igihembo cy'umukinnyi w'ukwezi kabisa, arongera agitwara mu Kwakira nanone, arongera agitwara kabisa, aranone n'umundi mu mwaka wa 2023 arakisubiza nanone n'undi mu mwaka wa 2023 mu Gushyingo, ndetse we no muri Mata 2024 kabisa. Uyu musore rero agaciro rero kugeza muri Werurwe mu mwaka wa 2025 ubu tuvugana, uyu musore ahagaze agaciro ke ku isoko ni miliyoni 35 z'amayero, hagati ya 35 n'ibice bibiri z'amayero ndetse na 43 z'amayero. Urumva n'umukinnyi uhenze cyane. Mbibutse yuko hari abasore benshi kabisa, mbibutse yuko abasore nkaba Ansu Fati kini ikipe ya Barcelona batari kuri aka gaciro, kuko Ansu Fati abo ngabo ari ku gaciro ka miliyoni 40,
kandi nazo baba babuze uwazibaha, ariko urumva uyu musore ameze neza cyane kabisa. Uyu musore Joan afite amasezerano na PSV azageza mu mwaka utaha wa 2026 kabisa. Uyu musore rero amaze gukina imikino 201, ibitego ni 55, assiste ni 34, bivuze ngo afite uruhare rero mu bitego 89 kabisa mu mikino 201. Ni umukinnyi udasanzwe kabisa, umukinnyi w'igihangange kabisa, ni umukinnyi w'inyamaswa w'igihamyanyaswa kabisa. Uyu musore rero bakaba bamwita Joan Bakayoko, byarangiye kabisa agiye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'Ububiligi kabisa. Ubwo ngubwo rero no kuba abanyarwanda bamwibagiwe, nuko uko ibintu bimeze abanyarwanda kazikora subscribe. Mu kanya gatoya ndabona igihe gisa nkaho kinjyanye, mu kanya gatoya ndaje mbagezo noneho ku musore bita Mike Trezoro, turebe ese we bimeze bite. We niwe cyane none wari ugifite amahirwe gukina Amavubi, ese we ibyo bigirangira bite, ko ari umusore ufite ahazaza kabisa mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi, kandi wamaze gutangaza ko noneho yiteguye kubaza gukina Amavubi. Ese bimeze bite? Ese uyu musore birangiye, kora subscribe n'utake comment ya kabisa, ubundi ibiganiro byacu bikomeze bijya ku bantu benshi. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze barinde. Ciao ciao.